Çegara maselesinde de mına ушундай. Men kıyımın, sen kıyınsın dep, bardıq özünün kıyın ekenin dalildep, anan çegaranın janına barbastan durup, ayalının koynunda, ısık döşөгүндө jatıp alıp, ertemene kaşasını jеп oturup, bana internet жазып koyup, андай kılış gerek, mындай kılış gerek dep. Adamda duruş turgan ustalar var ummatı bir toğun. Dağı görüp atabız, dağı kurup attı çegaraga dep atabız. Eğer çegara taktalmayınca, anda problema boluveret. Bana ötkende kulundan adamlar gelişti. 3 adam geldi. En akıllı adamlar, yaşların lideri, başkalar gelip aytıp atat. Uktaganda deyt, tınçıktay albayбыз, kadimkidey. Jana ok üstüngөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Biz kulunduluqtar, ошо ызычуу болуп аткан жерде эле ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардык эмес, же биздик эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара учур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Kur'an erecesi vasulhu hayrun. Ança hukuktардан geçip bolso dagı biz jaraşууга жетип alıp turup taktap ala turgan bolsok bizdin kıyılbay turgan ömürlör kıyılbay turgan. Bul tınç жашоо деген söz. Hem tiyakta oktun ünükkan adamlar köçөгө çıga alбай кал, жашоо жүрбөй кal деген söz urmatly bir turgan. Kur'an erecesi vasulhu hayrun deyt. Kuday Taalam жерди өзү кимге каалаганына берип кое берет.